أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكو برينكم ما قدردكم من قدر برن أزيرو جوارا لسر مسألة باقجياكو ده دربار نخوشا به ویروس کرونا اتگوتنه او نخوشی او تم پاقجیا گو دکتر توصیه دکن گو ده تلویزیون و روزنامه و ده مدیا ده درد که هر کسی پسپور و زانر سروی مثلا پاقجیا بویژن گو انسان خواه پاقش بهیل گو جنه خوشا کرونا وره پارستن ازید خوازم در حقیقت از چند کلمه درباره پاکیزی اسلام دا بحث بکم. هندوزانه اسلام دین نظافتیه، دین پاکیزی، دین پاکیه. نخوشی که دنیای بلابیه، مصیبت که دنیای بلابیه، و هر ولاتی جاتی بویژنگل که انسان پیمری هر ولاتی جی دیدن. لمخابن ببین تدبیر تیسادن پرن هندکن ببی زیادن بیانش کمن او تی مناقشه کرنه. ادخوازم باله بکشیم سر تشتی کو دکتر ببین پسپوری وی مجارن کسی کو پسپوری وی مجارنه کهات تلویزیون دا باز دکن آنجا مدیا دا درد کهون ادخوازم باله بکشیم سر وی بس پاکیزی دکه یعنی درمانه که جرا ناتی دیتن جرا ام به عاشقی ناتی دیتن کو وی نخوشیانه تداوی بکه درمانه که جرا پیدا نبیهنا تشتا کو دکتر لسر سکن بس پاکیزی دکه پاکیزی دکه دوی کو خود تمیز بیهلن خود پاکش بیرن بشون دستی خود بشون سر چاوی خود بشون وسایل تیمیش بسا باز دکن ولی خود بده اسلام دین تمیزی İslam dini pakıcı, tişti ku İro, psporu, zana ve alim ve alimdari, ku leser mesele tendürüstü, sihata insana da fikrin seri xwadeşinin, ku seri xwal serviyat disfi nexweşa virüsa ve koronayı değişinin, te basa temizliğe dikin, basa pakıcıya dikin. Le dve em Müslüman, em insan, taybetçi em Müslüman, em bizanıben dinime, 1495 سال اول بحثا پاکیزی کری، بحثا تمیزی کری، بحثا پاکی کری. ازش برای بحثا چند مینا که بکن. که اسلام شو قدینه که پاک و پاکیزه گاوا بلا و مصیبته که دسر دنیای داده تبل پرنسیب اسلامی دجوان به پرنسیب اسلامی دگرن لیدیسا ناویجن اف پرنسیبی هانه اف درد هانه اف درمان هانه İslam'ı 1400 سال اول پیشی مکری دیساوید کوتری ناویجن نانکوری که مزنه خدا تعالی در سوره بقره دایتا 222 دویج اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله بیگمان خدا تعالی يحب التوابین خدا تعالی کسی توبه کار حزکه و يحب المتطهرین کسی کو خو پاکش دکن کسی کو خو پاکش دکن جوان حز دکن گناه نخوشیه که گماره که پیسیه که معنویه گناه نخوشیه که معنویه پیسیه که معنویه میکروبه که معنویه و میکروبه که وسه کو نل حیاتا مثل ویروسا ایرو دکه دی آکرونای لحیات مرا به دنیای دمار. انسان پی بکه و نخواش بوی بمره. درمان پیدا نبوی بمره. لی گناه کاری گناه کو ام به تشتی کو چرچوا اسلام در تشتی کو خدا قدخه کری همو گناه نخواشیه که معنویه میکروبه که معنویه هم لوی دنیا تا پریشان دکه هم لاخرت تا پریشان دکه هم حیات تا وی دنیشته دکره و هم ام به حیات آخرت ابدن اشته دگره او تا اسفل صافلین داویجه آگری جهنمی چبروی خدا تعالی دوی کسی توبه کار حزده کسی کو جگونه خواه جخطای خواه جشاشی خواه جتشتی کو نل گوره قانون خواهده مشروع کری خدا تعالی ای کو جوان پوشمان ببه ام به تسلیم خواهده ببه لریا خواهده وره خواهده جوان حزده
her wisa Xwedê Teala ji kesê ku xwe paqij dikin jî hez dikin. Kesê ku xwe paqij dikin. Paqijkirin yek ji perçekî ji îmanê. Pêxember Aleyhisselatü Vesselam gotiye et-tuhuru gotiye şetrül îmanê. Divê paqijî, pakî û paqijî perçekî ji îmanê. An jî en nezafetu minel îmanê hedîsa kadin dibêje em bivê paqijî, pakî ji îmanê. Ji ber vîya İslamê, dînê İslamê 1445 sala berê girîngî ehemiyeteka mezin daye paqijî û tewsiye şîret li Müslümanan kiriye ku hûn pak bin, paqij bin û bêrî xwe ji nexweşa bêrî bikin. Îro mesela Müslüman çawa dikin? Müslüman rojê 5 wext li mêj dikin. 5 cara destmêj dikin. Her carê 3 cara pozê xwe werdidin, 3 cara devê xwe werdidin em bivêjin. Her carê dike royê dike çi dike 15 cara bir avê dikişînin pozê xwe. Merev rojê 15 cara avê dikişînin pozê xwe royê 15 cara avê devê xwe werdidi. Doktor ana divê çi? Divê pozê xwe bira zuhan nemîne. Bira devê we zuhan nemîne. Her 15 dakika, her 20 dakika, her saatek carê avê bixwe. Bira mikrop pozê we re neşondur, hewsa bira devê we re neşondur, henecîrê we de gewriya we de nemîne. Em bivêje av lê xwe bi her mîdê mîde wî halîne. Ne wisa? İslamê 1400 sal berê gotî. Çima kes navê ev prensîbê İslamê prensîbê rast û durist ku dînekî heq e em li Rebê xwe bizivin Rebê me 1400 sal berê ev tişta gotî. Her wisa tê gotinê ku kava îşû karê we tune dernekev skaka, dernekev kolana, dernekev şaria, ner çarşî bazara. Pêxember Aleyhisselatü Vesselam hedîseke xwe dibêje hûn ihtiyaca xwe zêdetir kava ihtiyaca we tune be hûn neçin skaka li kolana bajara şaria negerin lewra çixwa şeytan û pîs û gemar heye ti şaria dayê. Ne wisa? Pêxember 1400 sal ewil bas kirî îro ji bo ku nexweşiyeka piçûka em bê nayê dîtin doktor divê kej malê xwe dernekeve û herin malê xwe de rûnê ihtiyacê we tune zêde dernekeve. Tişteka dinêna pir muhîm di İslamê da tê gotin merev nexweşiya vî vîrusa ku teze derketî a koronayê di çavê poz û devê xwe tenê de nagir wekî di ezayê canê xwe din da digire. İslam aya herî muhîm û insana da aya herî muhîm taret şuştin. İnsanê ku Müslüman taretê em bivê tareta piçûk ya mezin digire em bê xwe dişo. Ê ku ne Müslüman be viya nake xwe naşo. Jer wî destê xwe dide vücuda xwe, destê xwe dide ezayê canê xwe, tere taretê, tere evê û ji te re bivêjim derdikeve û xwe naşo. Yek jî nexweşiya pîsiyeka mezin, gemaliyeka mezin di wan riyê em bivê pêşî paşa me re da mir dikare mikrobê helîne ev jî yek ji nexweşiyê hanihaye û İslamê 1400 sal ewil ji vê re çarekê dîtî divê xwe bişon gewan şo taretê. Eka dirêna ji we re behs bikim tiştek ku însan da herî gemar herkes divê bizane be em bivê kembera însana, qayişa însanayê. Însan ter taretê taret digire, destmêj digire em bivê berê destê xwe bişo şalê xwe dikişîne jol em bivê kembera xwe girê dide, qayişa xwe girê dide. Ew destê ku te xwe pê şuştî, hê ku te bi savirê neşuştî, hê ku te paqij nekî wî destê te de mîkrob heye, tu wî destê xwe şalê xwe girê dide, tu wî destê xwe kembera xwe girê dide, eş te re bêhî tu şewa dike û ew kembera te di dunyayê de eğer tu bixwaze ji mîkrobê bigere, mîkroba herî mezin bi însan re, kembera însan re. Eğer nizanim doktora lêkolîn kirine nekirine, laboratuvara li ser ve lêkolîn kirine nekirine. Eğer laboratuvar, eğer doktor li ser kembera qayişa insana eğer karb fehsekî bike araştırmekî lêkolînek bike belkî di dünyayê da nexweşiya herî pîs yek di pere de û yek ji kembera insana de. Ji ber wê her hûn her royê her ro em bi kembera xwe qayişa xwe illa hûn tevîz bikin. Nekir illa heftaya du cara kembera xwe tepaqij bikin, em bê temîz bikin, bi wan mendên
بوان مندیل شلمل فلان بوان ام بویژن پیشگیر شلو اویدن هنگلک انا اویدر کتن او خب باقش بکن اد خوازم یا بویژم تشتی کو ایرو دکتر دویژن نخوشی خو به پارێزین tavsiye dike 1400 sal awil İslamê gotiye İslam dini paqişiye dini temizliğe eğer tu paqış bisekine tu xwe paqış bike tu em bivêjin li mêja xwe bike rojiya xwe bigire zekat da xwe bide li helal û heramê xwedî derbikeve ji xwe tu carekî ji gunah hem xwe parêze hem jî tu ji xwe nexweşiyê ku nava civakê de heye ji wî û ji wir da ji we da tê tu xwe ji wan jî diparêze li dînê xwe xwedî derkeve li İslamê xwedî derkeve bivêje bijî û li xelkê re jî bivêje ku herkes em bivê wê helawiyeta İslamê wê şîraniya İslamê wê helawiyeta îmanê wê şîraniya îmanê di xwe da bijî ku dunyayê de bextewar roja çû huzura Rebbê alemê jî wê rojê jî ku bi serfirazî here huzura Rebbê xwe heta careka din bî min di xêr û xweşê da Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.